Okey, kita dah lama mining Pi, dan kepada siapa yang dia punya mainnet checklist dah hijau, sekarang ada update terbaru. Kita nak kena confirm balik kita punya wallet lah. Walaupun kita dah confirm dulu, ini untuk keselamatan buat authentication ya. Macam biasalah, klik dekat mainnet. So klik dekat mainnet checklist. So kalau kita tengok, dia ada step yang ketiga, confirm your Pi wallet. So di sini dia kata you have confirmed the wallet, but you need to finish the two-factor authentication process to get migrated. Jadi ini untuk ciri-ciri keselamatan tambahan. Dia kata untuk kita selesaikan two-factor authentication. So kita klik saja. So of course di sini kita kena masuk kita punya passphrase lah. Selesaikan masuk passphrase dulu. Terus dia hantar email confirmation. So anda kena pergi ke email anda, sebab dia ada hantar confirmation code. So kita pergi ke email. So kita boleh tengok di sini daripada Pi Network, confirm your migration wallet. Jadi dia nak confirmkan betulkah ini address kita. So di sini kita terus tekan dekat button verify your migration wallet ya. Setelah tekan, dia akan keluar verification successful. So jadi di sini dia dah selesai verify kita punya wallet. Di sini dia ada bagi tahu wallet address. Dalam email tadi pun dia bagi tahu wallet address, betul ke wallet address kita, baru kita tekan dalam email tadi ya. So ini pun dah betul. So dah berjaya. So kita klik go back lah. Bila kita klik go back, kita boleh check balik dalam kita punya mainnet checklist. So dah hijau dah. Itu sahaja ya. Sekian, terima kasih.